Pemirsa Pulau Bali mewali nyinayang kawentenan nyane dados pariwisata berkelas dunia. Ini inucap kaselahen saking data realisasi lalu lintas angkutan udara Bandara I Gusti Ngurah Rai. Inggih punika semester kapertama kantos 11 jutaan diri penumpang sane kaayahin. Wenten 16 talian pergerakan pesawat sane keayahin Bandara Ngurah Rai. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, Handi Heriu Ditiawan Mausang, panincapan penumpang ring semester pertama warsane mangkin nyenayang yening citra Pulau Bali dados pariwisata berkelas dunia kanton relevan. Sayan mawawah nyane penumpang miwah rute penerbangan ring Bandara Ngurah Rai semester pertama warsane mangkin mejanten ayahan sani kaecan taler nyansan becik. Handi ngemedarang, sayang sarang kewentenan ayahan penumpang semester pertama warsane lintang, pelayanan penumpang semester pertama warsane mangkin kauningin nincap becik. Anutin saking data operasional wenten panincapan penumpang kantos 16% ring semester pertama. Semester pertama warsa kali tali 4 ayan pini agang ring Bandara Ngurah Rai kepanggih ring bulan Juni inggih punika pelayanan penumpang domestik miwa internasional kantos kali yutan penumpang miwa 11 talian pergerakan pesawat. Kewentenan pelayanan penumpang punika nincap siki persen sayang ring bulan Mei. Selami periode Januari kantos Juni warsane mangkin, Bandara Ngurah Rai ngayahin petang yutaan diri penumpang domestik miwah 6 talian penumpang internasional. Handi mausang pelayanan penumpang internasional pinih akeh sayang sareng pelayanan penumpang domestik. Rau mangkin kata wilangan penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai kantos pitung dasa talian diri penumpang rahina. Bali Pos nguningayang.